नमस्कार मु रामचंद्र नेकी आसी आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध जदि भिडियोटी भल लगी थाए गोटे गोटे लाइक दे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु जहा फल सर्वप्रथमे पाई परिबे आम चैनल टेक ताजा अपडेट रो न्यूज। आसंतु जानिबा प्रथम खबर। बरगड़ जिले में धान संग्रह को नहीं भयंकर असंतोष। खरीफी धान संग्रह प्रक्रिया आरंभ होई 12 दिन बीती जाइथिले भी ए पर्यंत चाषी माने तांको धान बिक्री करि पारु नाहंती। जिलार प्राय समस्त मंडी रे हजार हजार बस्ता धान बिक्री अपेक्षा पड़ी रहिथिबा बेले अनेक चाषी ए पर्यंत टोकन मध्य पाई नाहंती। फल रे केतक चाषी धान खला और खेत रे वर्षा और सूर्यताप को सही रहउची। अभियोग आसीची जे टोकन मिलुथिले भी एककालीन धान बिक्री परिमाण कम दिया जाउची। सेही परि मंडी रे धान बिक्री समय रे कटनी छटनी अभियोग पुणी जोर धरिछि। मंगलवार अताबिरा ब्लॉक रे गोड़भगा मंडी रे एही समस्या को नहीं चाषी माने भयंकर आंदोलन करथिले। मध्याह्न प्राय 12टा समय रे धान बोझई ट्रैक्टर सहित 53 नंबर जातीय राजपथ रे चाषी माने धारणा देइथिले। एथि जोगु बरगड़ संबलपुर रास्ता रे यातायात घंटा घंटा धरी बंद रहिथिला। खबर पाई स्थल को उपजिलापाल प्रसन्न कुमार पांडे, जिला जोगाण अधिकारी विभू प्रसन्न आचार्यଙ୍କ समेत अन्यान्य अधिकारी पहुंचीथिले। दीर्घ आलोचना परे प्रशासन लिखित प्रतिश्रुति देइथिले। एही मास 20 तारिख सुधा समस्त चाषी को टोकेन मिलिबो। 2026 जनवरी 15 मध्य समस्त धान किणा जिवो। नंदीभुक्त समस्त जमीर धान पाई टोकेन दिया जिवो। केवल मंडी कर्मचारी गुणमान परीक्षा करिवे। अताबिरा ब्लॉक रो समस्त मंडी रे क्विंटाल प्रति 1 केजी कटनी छटनी हेबो। पर चाषी माने आंदोलन उठाइथिले। तेबे एही प्रतिश्रुति केते दूर पालन हुए सेही दिगरे समग्र जिल्लार चाषीक नजर रहिछि। परवर्ती खबर। व्हाइट हाउस रु आसीथिबा गोटिए बड़ राजनैतिक संकेत। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं पाकिस्तानी सेना मुख्य आसिफ मुनीरक बैठक पर पाकिस्तान पाई खुशी खबर। देवालियार धारारे थिबा पाकिस्तान को आईएमएफ पक्षरु 1.2 बिलियन डॉलर ऋण मंजूरी मिलिछि, जहार भारतीय मूल्य प्राय 10,782 कोटी टंका। एही टंका पाकिस्तान पाई जीवन रेखा समान, कारण वर्तमान पाकिस्तान भयंकर आर्थिक संकट रे फसी रहिछि। हेले एठारे सबुठारु बड़ प्रश्न, भारत जो पाकिस्तान विषय रे विश्व को बारंबार सचेतन करुछि जे सेठारे मिलुथिबा टंका आतंकवाद रे खर्च हुए, सेही पाकिस्तान को आईएमएफ काहींकि एते बड़ सहयोग। कूटनैतिक विशेषज्ञ मानक कहिबा कथा एही निष्पत्ति पछरे ट्रंप प्रशासनर सॉफ्ट कर्नर अछि। ट्रंप एवं आसिफ मुनीरଙ୍କ साक्षात पर एही ऋण पथ सहज होइतिबा चर्चा रे जोर धरिछि। साधारणतः आईएमएफ ऋण थिबा पूर्वरु कठोर शर्त लागू करिथाय, हेले एठारे अमेरिकार प्रभाव मुख्य भूमिका नैथिबा स्पष्ट। किंतु आउ गोटे आश्चर्यर कथा, जेउ अमेरिका आज पाकिस्तान को ऋण सुनिश्चित कराई देला, सेही अमेरिका निजे भयंकर ऋण जाल रे फसी रहिछि। अमेरिकार मोट ऋण 105.2 ट्रिलियन डॉलर, जहा देशर जीडीपी ठारू प्राय 3.5 गुण अधिक। 38.2 ट्रिलियन डॉलर समरीकरण ऋण, 26.4 ट्रिलियन व्यक्तिगत ऋण, 21.3 ट्रिलियन मॉर्टगेज ऋण, 1.8 ट्रिलियन छात्र ऋण रहिछि। समस्त ऋण रे बुड़ी रहिछंती। जदि गति एही परि रहे 2028 सुधा अमेरिकार ऋण 50 ट्रिलियन डॉलर पार करि पारे। कोविड पर तो ऋण विस्फोरक भाबे बढ़िछि। केवल 3 वर्ष रे 15 ट्रिलियन डॉलर वृद्धि। सबुठारु बड़ आश्चर्यर कथा, अमेरिका केवल शुद्ध परिशोध पाई प्रतिदिन प्राय 3 बिलियन डॉलर खर्च करुछि। जेउ देश आज अन्य को बंचाइबाकू बाहरिछि, से निजे भितर भितर आर्थिक चापरे चूरमार। डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहउछंती, किंतु प्रश्न उठुछि जे एते बड़ ऋण भार संगरे अमेरिका केते दिन स्थिर रहि परिबो। जदि शीघ्र कठोर आर्थिक संस्कार आसेनी, तेबे भविष्यत रे अमेरिका पाई विकास भित्तिभूमि और जनकल्याण मध्य स्वप्न होई रहिजिबो। बारबाटी रे दका दक्षिण आफ्रिका को 74 रे टपकाइला टीम इंडिया एकपाखिया जय। कटकर ऐतिहासिक बारबाटी स्टाडियम रे खेला जाइथिबा टी20 मैच रे टीम इंडिया एकपाखिया भाव में दक्षिण आफ्रिका को ध्वंस कर देइछि। 176 रन लक्ष्य पिछा करी आफ्रिकीय दल मात्र 74 रन रे ऑल आउट हो जाइछि। भारतीय दलर बैटिंग और बोलिंग दुही विभागर शानदार प्रदर्शन मैच को पूरा पूरी एक तरफा कर देइथिला। हार्दिक पांड्या विस्फोरक इनिंग्स। भारत इनिंग्स रे आरंभ अत्यंत खराब होइथिला। टॉप ऑर्डर 78 रन रे भुसुड़ी पड़िथिला। दल संकट रे पड़िथिबा बेले हार्दिक पांड्या दायित्व नहीं। मात्र 28 बॉल रे अपराजित 69 रन करी हार्दिक भारत को 175 रन मजबूत स्कोर रे पहुंचाई देइथिले। से बोलिंग रे मध्य गोटे गुरुत्वपूर्ण विकेट नैथिले। एथिपाई ताकू प्लेयर ऑफ द मैच घोषणा करा जाइथिला। पावर प्ले रे अर्शदीप विद्युत प्रहार लक्ष्य पिछा करबाकू आसीथिबा दक्षिण आफ्रिका पई आरंभ ही काल हैला। अर्शदीप सिंह इनिंग्स रो द्वितीय बॉल रे क्विंटन डी कॉंग को आउट करिथिले। परवर्ती ओभर रे से क्रिस्टान स्ट्रबस्टଙ୍କ विकेट मध्य नैथिले। एही दुई आरंभिक झटका परे आफ्रिकीय दल संपूर्ण चापरे चली जाइथिला। बुमराଙ୍କ डबल स्ट्राइक और ऐतिहासिक माइलस्टोन मैच रे 11तम ओभर रे जनप्रीत बुमराଙ୍କ 4 बॉल मध्य
ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଡ୍ୱିଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ଡଙ୍କ ବ୍ରେଭିସ୍ ଓ କେଶବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ବ୍ରେଭିସ୍ଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ସହିତ ବୁମ୍ରାର ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ 100ତମ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ କଞ୍ଜୁସ୍ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆଶକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର 7 ରନ୍ରେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଏଡେନ୍ ମାର୍କରଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ସାବିତ ହୋଇଥିଲା। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରହାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଇଜାଜନଙ୍କ ରେକର୍ଡ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶେଷ ଆଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 74 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ତାଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଟି20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍କୋର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର 87 ଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟ 2022 ମସିହାରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାତିଲ ହେଲେଣି 85,000 ଭିସା। ଗତ ଜାନୁଆରୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ 85,000 ଭିସା ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ଭିସାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ଲାଗି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମେକ୍ ଆମେରିକା ସେଫ୍ ଏଗେନ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ନିରାପତ୍ତା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଭିସା ମଧ୍ୟରୁ 8,000 ଭିସା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମେରିକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁମାନେ ବିପଦ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିସା ବାତିଲ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭିସା ଅବଧିଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବା, ଅପରାଧିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ ଆଦି କାରଣରୁ ଭିସା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ବୈଧ ଭିସାରୀ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 55 ନିୟୁତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ଗୁରୁ ନାଁରେ କଳଙ୍କ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଗର୍ଭବତୀ କଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର। କଲେଜର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ବ୍ଲାକମେଲ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ଯିଏକି ଭୟରେ ନିଜ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ଚାଲି ଆସିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଜଣେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ନାମ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ କୋଠରୀରେ ଏକା ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ କିଛି ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେବାର ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ GSR କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମାମଲାର ଗଭୀରତାକୁ ବିଚାର କରି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଶାସନ ତିରୁପତି ପଶ୍ଚିମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ହେଲେ ପୋଲିସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଶାସନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପୁରା ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଭାବରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମହିଳା ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 25 ତାରିଖରେ NSUର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆଡମିସନ କରିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତା ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲା ତାଙ୍କରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର। ତେବେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶୀତ ଲହରୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଥରିବା ଜାରି ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଦୟଗିରି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 11ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି।
पाणीपाग पूर्वानुमान अनुजाई डिसेम्बर 12 तारिख पर्यंत राज्य में शीतल लहरी रहिब। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि जे आगामी 2 दिन पई राज्य में असह्य शीत लहरी जारी रहिब। उत्तर पश्चिम दिगरू ठंडा शुष्क पवन प्रवाहित हेउथिबारु शीत लहरी जारी रहिछि, जहा फल तापमात्रा ह्रास पाइछि। उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशा रे तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 5 रु 6 डिग्री सेल्सियस कम थिबा बेले दक्षिण ओडिशा रे तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस कम रहिछि। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि जे डिसेम्बर 13 पर शीतलहरी ह्रास पाइब। एही समय आगामी 2 दिन पई विभिन्न जिले में घन कुहुड़ी हेबार मध्य संभावना रही। परवर्ती खबर, मद पी माताल हेले युवती, झुमई देला नाली पानी निशा, पीवा परे भूलीगले दिन होइछि ना राति, घर को कौन जिबे रास्तार हेले अचेत। एपटे एपली माताल युवती को बसाई थिबारु अधा बाटरे मुंड पिटिले रापिडो चालक, ना छाड़ी पारुथिले ना धरी पारुथिले, अधारे फसी जाइथिले चालक। दिल्ली रे घटिछि एभली मन को आंदोलित कला भली घटना, जार भिडियो बे सोशल मीडिया रे भाइराल होउछि। परवर्ती भिन्न अंचल रे प्रबल शीतलहरी, उपकूलवर्ती अंचल प्रबल वर्षा जोगु डिसेम्बर द्वितीय सप्ताह पई स्कूल गुड़िक बंद घोषणा करा जाउछि। उपकूलवर्ती अंचल रे प्रबल वर्षा साधारण जीवन यात्रा को बाधाप्राप्त करिछि एवं महाराष्ट्र राज्यव्यापी शिक्षक धर्मघट शिक्षागत कार्यकलाप को बाधाप्राप्त करिछि। एहा सहित केरल रे स्कूल गुड़िक बंद करा जाइछि। अनेक पहाड़िया अंचल रे प्रबल थंडा जोगु कर्तृपक्ष को शीतकालीन छुट्टी घोषणा करने को बाध्य करिछि। दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर भारत किछि अंश रे स्कूल गुड़िक डिसेम्बर द्वितीय सप्ताह को पर्यंत बंद रहिब। डिसेम्बर 8 रु 14 तारिख पर्यंत स्कूल गुड़िक छुट्टी घोषणा करा जाइछि। जम्मू एवं काश्मीर रे प्रबल थंडा जोगु स्कूल गुड़िक एक सप्ताह पई बंद रखा जाइछि। प्रशासन एही ऋतु पई एक विस्तृत शीतकालीन छुट्टी सूचना मध्य प्रकाश करिसंती। परवर्ती खबर, महानदी जल विवाद पई गठन हैला उच्चस्तरीय कमिटी। उपमुख्यमंत्री केभी सिंहदेवଙ୍କ अध्यक्षतार उच्चस्तरीय कमिटी। मुख्यमंत्री मोहन माझीଙ୍କ निर्देश 7 जणिया कमिटी गठन। महानदी जल संबंधी समस्त प्रासंगिक दिग को परीक्षा करिब कमिटी। कमिटी रे सुरेश पूजारी, पृथ्वीराज हरिश्चंदन, संपद स्वाई अछंती। सरोज प्रधान, निरंजन पूजारी, जयनारायण मिश्र और सोफिया फिरदोस सदस्य रही। 2016 रे महानदी को नहीं मुंड टेकिथिला छत्तीसगढ़ ओडिशा जल विवाद। महानदीर उपर मुंडरे छत्तीसगढ़ महानदीर पानी छाड़ा को नहीं से समय रे सारा देश रे चर्चार विषय पलटिथिला। से समय रे छत्तीसगढ़ रे थिले बीजेपीर रमण सिंह सरकार आउ ओडिशार नवीन पट्टनायक बीजेडी सरकार। एबे उभय छत्तीसगढ़ एवं ओडिशार बीजेपी सरकार आसिबा परे राज्यवासी जल विवाद समाधानर आशा बढ़ा जाउछि। परवर्ती खबर, अधारू पाठपढ़ा छाड़ी रहिथिबा पिलांकु मुख्य स्रोत सामिल करने योजना। एकादश श्रेणी रे नाम लेखाइबाकु वंचित होइथिबा पिलांकु सुजोग प्रदान कराजिबो। एथिपाई स्वतंत्र भावे युक्त 2 चतुर्थ पर्याय रे नाम लेखा हेबो। बुधवार ठारू एसएमएस वेबसाइट रे नाम लेखा आवेदन आरंभ हेबो। 14 तारिख जाए आवेदन हब। एने उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। निर्देशालय पक्षरु जारी होइथिबा विज्ञप्ति दर्शाଯାଇଛି। कला, विज्ञान, वाणिज्य और धंदामूलक शिक्षार युक्त 2 नाम लेखा पाई चतुर्थ पर्याय नाम लेखाइब। स्कूल रु दूर रे रहुथिबा पिलांकु नाम लेखाबा पाई सुजोग प्रदान कराजिबो। बुधवार ठारू 14 तारिख मध्य एसएमएस वेबसाइट माध्यम रे आवेदन कराजिबो। 17 तारिख रे मेधा तालिका प्रकाश पाइब। एथिरे चयन होइथिबा छात्र छात्री माने 18 रु 19 तारिख मध्य नाम लेखाई पारिबे। 20 रु 22 तारिख मध्य वेटिंग लिस्ट रे थिबा छात्र छात्री माने पंजीकरण करि पारिबे। 22 रे वेटिंग लिस्ट रे थिबा पिलांक मेधा तालिका प्रकाश पाइब। एही छात्र छात्री माने 23 रु 24 तारिख मध्य नाम लेखाई पारिबे। ए नै समस्त सूचना साइंस वेबसाइट रे उपलब्ध रहिछि। परवर्ती खबर, ओडिशा रे सड़क परिवहन भित्तिभूमिर विकास पाई केंद्र सरकार एक बृहत पुंजी विनियोग को अनुमोदन करिसेंती। राज्य पाई मोट 44,771 कोटी टंकार रास्ता प्रकल्प मंजूरी मिली। एही मोट राशि मध्यरु जातीय राजपथ प्रकल्प गुड़िक 30,000 कोटी टंका मंजूरी करा जाइछि। अवशिष्ट 13,000 कोटी टंका राज्य राजपथ प्रकल्प गुड़िकर विकास पाई तार आत्मा। यूनेस्को तालिका रे दीपावली। यूनेस्को अमूल्य सांस्कृतिक ऐतिहासिक तालिका रे स्थान पाइला दीपावली। ए नै एक्स रे सूचना देले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। से कहिसेंती दीपावली आम संस्कृति एवं नीति सहित घनिष्ठ भाव में जड़ित।
ଏହା ଆମ ସଭ୍ୟତାର ଆତ୍ମା ଆଲୋକ ଓ ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲୁ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ଦୀପାବଳିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ୟୁନେସ୍କୋର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଐତିହାସିକ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ୟୁନେସ୍କୋର ଆନ୍ତଃ ସରକାରୀ କମିଟିର 20ତମ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଖବର ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଗର୍ବିତ। ଆମ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ଆମର ସଭ୍ୟତାର ଆତ୍ମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଲକାନଗିରିରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା। ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ବୃଦ୍ଧି କଲା ପ୍ରଶାସନ। ବୁଧବାର ଦିନ 12ଟାରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କଟକଣା ନେଇ ପୁଣି ଗୁରୁବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସୂଚନା ଦେଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ମଙ୍ଗଳବାର ଅଧିକ 18 ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ବୁଧବାର ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଆର୍ଡିସି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଗୃହ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ। 2026 ଆଉ ସେଥିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର। ବୁଲଗେରିଆର ଖ୍ୟାତନାମା ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ବାବା ଭେଙ୍ଗା 2026କୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ 2026ରେ ବିଶ୍ୱର ପୂର୍ବ ଭାଗରୁ ଏକ ବିନାଶକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ସେହିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦ୍ଗୀକରଣ ଓ ଅତିବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଆଇକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସତର୍କବାଣୀ। ମଣିଷ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ କରିପାରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା। ଏତିକି ନୁହେଁ, 2026ରେ ମଣିଷ ଏଲିଏନ୍ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ତଥାପି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର। ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ସଂଘ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଖରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 13,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କର କୃପାଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 4 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବାହାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ସଂଘ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣା ବସିଲା ସଂଘ। ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ସହିତ 13 ଦଫା ଦାବିରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମହାସଂଘର ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଧାନସଭା ଆଡ଼କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକା ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରି ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀବୃନ୍ଦ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜି ଅନିଶ୍ଚିତ। ସେମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଚାକିରିରେ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କ୍ୟାଡର ରୁଲ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ଯାଏ ମୃତ 24 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରିବାରର ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଥିବା ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ସରକାରୀର ମାନ୍ୟତା, ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ କ୍ୟାଡର ମାନ୍ୟତା, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ସହିତ ପିଟି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରି 4,600 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଜିଟି ଓଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିବା ସହିତ ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତରେ ପିଜିଟି ପଦ ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ମାନ୍ୟତା। ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଖୋଲିବା ଭଳି ଦାବି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନହେଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।